Hello sopi ulenaute ho se na bon chawin ka hin lim kit win na bon chawin ni khopa tuni video ahin vanoya natural beach sau pen namun Bengal Tiger hodinga a in piu Bangladesh gam interesting fake ho neo khat in sai diu he chima sangchun ka channel subscribe nai lohon lung se ten subscribe na hin bol pi divin ka hin tim masakit win video hong ki upload hona mu jing jing thena dingin video like le notification bell jong hona on din ka hin tim ve Bangladesh hi vanoya most populated mihim tam na pen gam hola a git chan na hi chubana muslim mi tam na gam hola azong Bangladesh hi ali chan na hi Bangladesh population hi 16.47 crore vel ahin Bangladesh official min hi People's Republic of Bangladesh tin akhe na hi agamlit dan hi 1,48,460 square kilometer ali ni na hi Bangladesh currency hi Bangladesh taka akitin Bangladesh taka khatto India sum 0.88 rupees akibangin ahi Bangladesh literacy rate hi 75% vel be ahi agammi tamma ma jingjong le mihim 12 million to 13 million vel ho hi gamdanga ahivin alhang pia middle age la ho hi agam over aha umunahi Saudi Arabia gam se Asia Bangladesh mi 2 million vel hi aumunahi Bangladesh capital Dhaka khopi hi the city of most tinjong akhe nahi aji chu eji khopi a hi most hoita ta le thupi ta tampi au menahi Dhaka khopi hi vanoya mihim tam na pen khopi khat jong ahi chukeu hilo in vanoya capital khopi len pen loi khat jong ahi Dhaka khopi sung mihim tam dan hi 1 square kilometer sunga hin mihim 36,941 zo in ahi mihim atam be se je in gari lampi le train lampi ho jing jong mihim ati hla jing in ahi vanoya traffic jam tam na pen gam jong ahin traffic umlo a anok nup dan wa chi le wa le abang leu jingun hechi chung chuna lampi dunga bong le loi cycle le rickshaw ho jong hin lampi asuneu chum di set win akiti sa di se nu na hi Dhaka khopi lampi hole mihim atam be se in a khopi visit hodin jong ha sana tampi au min ahi hechi zo si in Bangladesh hi vanoya most populated gam hola a agit chan ahi Bangladesh hi vanoya mangrove forest lin pen nagam jong ahi UNESCO World Heritage Site a kisim tha 10,000 square kilometer vel a lin Sundarban mangrove forest jong hi Bangladesh a ahi hechi mangrove forest hi 40% tabang India gamin ahu min aval si 60% si hi Bangladesh gamin ahu min ahi Bangladesh gammi ho hi alhang pia agriculture a konsumu hevin agammi pumpi zakhatla a somgup tabang hi rural area la aumun agammi ake khan hi direct agricultural sector na tongun hi hiji chun agamu wa kon thilki pudo alhang pia food grain rice wheat edible oil le raw cotton ho hi agama kon export ki bol tam pen cha hi le ready made garment ahin 80% garment ho hi Bangladesh garment industry akun direct export abol ngen ahi garment industry lama minchi ma jing gam khat jong ahi win jute leather goods ti ho jong hi export ha bolun ahi Bangladesh gam 90% tabang hi Islam sa ho zui ahi win chule sa khodang dang Hinduism Buddhism Christianity ti ho jong au min ahi tuipi len chunga ki mang hi che kung in nei len ta ho hi asit ting recycle ti chu tha sim na ding mun tampi aumin hi hola chun Bangladesh a Chittagong ship breaking yard kiti hi chimun jong hi kung in nei ho sim phanamun len ta kha hi Bangladesh gam se a hi chi kung in nei sim phanamun za la somnga wal aumin hi Bengal tiger tia ki he hi chi tiger ho hi mundanga ki mutam lo hin Bangladesh mangrove forest ahin mu thein aumin hi Bengal tiger zat ho hi alhom the jing in achi Beijing khading ham ti hi kichat na len ta anai wan hi hichi Bengal tiger hi Bangladesh national animal jong ahin Bangladesh ahin cricket game hi amin chima ma jing in ahin la agam national games hi agama ki pudo ma kabaddi hi ahi Bangladesh official language hi Bengali ahin agam national anthem ahile Rabindranath Tagore in asut my golden Bengal kiti hi ahi hechichu Bengali pawa amar sonar Bangla kitin ahi Bangladesh thu sima ki dang ta le deum lo ta thilsu khatsu ahile beng hes kiti Bangladesh beng a
hackers hon sum anagu do thil su chu hi 2016 kum chu hin Bangladesh Central Bank a Federal Reserve Bank of New York mina kilep wa 1 billion US dollar la do na ding anagung ubin he hichi hacker ho chun sum hlom deu deu a transaction som thum lenga ve chan ala do thlingdin asimun a hi a hin la wang phatum ta in bank staff hon a hin hedo manun 35 transaction la a 5 times transaction bo ana ki bol manun hi hichi achun 101 million dollar vel anagu do manun hi hichi agu do hola ajong new khat recover ana bol zo ubin adang wang anaman sa pai payo a hitai itabang thil su adi a hichi thil su hi van noya dangerous haze hol a khat hi Bangladesh gam thil hoi ta khat chu a hi le modern micro credit hung ki phudo na zong Bangladesh a hi hichi micro credit ki ti hi e ho gama sum thoi ki hom ho tabang a hin interest hlom cha cha a mi hin khosim do thein dinga sum ki man sa hi hichi hi economist Muhammad Yunus in ama sum mong mong apu do a hichi tabang hi a hin pu do pan hi hiti chun ana to cha lo hling hle jing in ama na to na keu hilo a beng ho chan gen jong aphat chom pin ji chun Nobel Peace Prize jong 2006 kum chun ana sangin a hi Cox Bazar Sea Beach kiti hichi beach hi van noya natural sea beach south pen hin 120 km in a south zone a hi Bangladesh hi Muslim tamnagam a hi in hichi beach a hin numei bikini puma khat cha ki mu pu na hi tu a hin Bangladesh a hin UNESCO World Heritage Site thum se aumin a hi 15th century a Bengal Sultanate phatlaya anaki sa historic most city of Bagarhat ruins of the Buddhist Vihara le Sundar kiti ho he hi Bangladesh a hin season gu aumin summer monsoon autumn late autumn winter le spring ho he hi a season dungzu in anche lo hung theiga le thinga za tampi mu thein aumin a hi Bangladesh azong festival za tampi aumin a hi Bangladesh a Padma River hi vanoya fastest river Amazon ban cheda ani na hi Bangladesh gamahin vadunglin jasagi walau min hi Jamuna River le Magna River hojong hi vadung hoile num ta ngen hi Bangladesh gam hi sea level a kon nim cha hi in tuilet a hat in hi ho akona hi athi amang tampi jong omjing in hi military lama Bangladesh in 2,27,050 active military personnel anain aircraft 173 anain galkap na teng 320 anain galkap na gari zagi le somthum le sagi anain active military aircraft som lathum anain vanoi gam za le somli le ni la a Bangladesh hi somli le gup chan na hi tunia dingin Bangladesh thune wat seu chan che hin tin nabon chawin video kiting le ki mukit dingin ka hin tim win nabon chawin stay safe and stay blessed